ሰላም እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሳምራዊት ነኝ። እንኳን ወደ ሳምራቲው በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የምናየው ስለ ወራቶች ግን ስለ ዌዘር ማውራት ስለፈለኩኝ ነው። ሰው አንድ ላይ እናያለን። Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Samrawit, je suis éthiopienne et enseignante de français. Aujourd'hui, on va voir les mois de l'année. Du tout, on va parler des métiers en français. D'accord? Donc, on va voir aussi les saisons en français. Donc, restez avec moi. Les mois de l'année, ማለት የዓመቱ ወራቶች ማለት ነው። So, prononciation les, okay? Mois de l'année. Les mois de l'année. So, les ኤስ አናነብም። mois ስንል ደግሞ እንደ ዋ ነው እዚህ ጋር የምናነበው ኤስን አናነባትም ማለት ነው። les mois de l'année የዓመቱ ወራቶች። So, የመጀመሪያው ወር le premier mois de l'année የመጀመሪያው ወር ምንድነው? janvier. janvier አያችሁ? janvier ኢአር ከሆነ ሁሌም እንደ ኤ ነው የምናነበው። ኢአር ከሆነ እንደ ኤ ነው የምናነበው። ስለዚህ የመጀመሪያው ወር le premier mois de l'année c'est janvier. ከኔ ጋር ሪፒት አድርጉ d'accord? janvier, OK? février. janvier ማለት ጃንዋሪ ማለት ነው። ስለዚህ février, mars, ማርች ማለት ነው። avril ማለት ኤፕሪል ማለት ነው። avril, mai, juin, ጁን ማለት ነው። juillet, ጁላይ ማለት ነው። ኦኬ ወይም ሐምሌ ማለት ነው። août, ኦገስት ወይም ነሐሴ ማለት ነው። août, septembre ማለት ደግሞ ሴፕቴምበር ወይም መስከረም ማለት ነው። octobre, ኦኬ october, novembre, décembre. ስለዚህ il y a 12 mois dans l'année. il y a 12 mois dans une année. በአንድ ዓመት ውስጥ ስንት ወራት አለ? 12 ወራቶች አሉ። il y a 12 mois dans une année. በአንድ ዓመት ውስጥ 12 ወራቶች አሉ። ስለዚህ የመጀመሪያው ወር ምንድነው? janvier ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ አብረን ሪፒት እናድርገው ፕሮናንሴሽኑን እንድታዩት። on va répéter ensemble, d'accord? janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. ስለዚህ የመጀመሪያው ወር ምንድነው? le premier mois de l'année በፈረንጆች ነው ሁሉ ጊዜ ያያየን ያለ ነው። le premier mois, d'accord? le premier mois de l'année c'est የመጀመሪያው ወር ምንድነው? premier ማለት የመጀመሪያ ማለት ነው። ስለዚህ le premier mois de l'année c'est OK? janvier. የዓመቱ የመጀመሪያው ወር janvier ነው ማለት ነው። janvier. ስለዚህ le premier mois de l'année c'est janvier. የዓመቱ የመጀመሪያው ወር ጃንዋሪ ነው። ኦኬ ወይም janvier ነው። il y a አለ ማለት ነው። ወይም there are ወይም there is ማለት ነው። il y a 12 mois 12 ወር dans une année. በአንድ ዓመት ውስጥ 12 ወራቶች አሉ። ኦኬ ከዛ በመቀጠል የምናየው ሲዝኖች ነው። ሲዝኖች ማለት ወቅቶች ማለት ነው። ስለዚህ ወቅቶቹ ደግሞ ምን ናቸው የሚለውን እናያለን። በፈረንሳይኛ saison ይባላል። saison ሪፒት አድርጉት። saison means season ወይም ወራት ማለት ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያው ኤቴ ወይም ሌቴ ኦኬ ሌቴ ላይክ በጋ ማለት ነው። የያዘው ወር ደግሞ እነዚህ ነው ማለት ነው። juin, juillet, it's été. ኦኬ ኤቴ ሲዝን ላይ juin, juillet, août አለ ማለት ነው። ስለዚህ በፈረንሳይኛ ሲዝኖች ስንት ናቸው? 4 ሲዝን አለ። ሌቴ፣ ኢቨር፣ ኦቶምን እና ፕሪንተም ማለት ነው። እነዚህ ሲዝኖች ናቸው።
ግን አየሩ እንዴት ነው ብሎ ለመጠየቅ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር quel temps fait-il አየሩ እንዴት ነው quel temps fait-il አየሩ እንዴት ነው par exemple ዝናብ ካለ il pleut ኦኬ እየዘነበ ነው il pleut እየዘነበ ነው quel temps fait-il አየሩ እንዴት ነው il pleut እየዘነበ ነው ወይም il fait beau ቆንጆ አየር ነው ማለት ከፈለጋችሁ il fait beau ቆንጆ ኦኬ አየሩ ቆንጆ ነው il fait beau répétez il fait beau ኦኬ ካልሆነ ደግሞ ከበረዳችሁ ለምሳሌ il fait froid ይበርዳል il fait froid ከዛን ከሞቃችሁ il fait chaud ኦኬ il fait chaud il fait froid il fait beau ካልኩኝ አየሩ ቆንጆ ነው እያልኩ ነው il fait froid ካልኩ ደግሞ አየሩ ይበርዳል እያልኩ ነው ኦኬ il fait chaud ይሞቃል ካልሆነ ደግሞ il fait mauvais አየሩ ደስ የማይል አየር ሲሆን mauvais ማለት መጥፎ ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ